otkad si to? stručno govoriti u
stoljeća, Vuka Radovića i Nikole Vujoševića, koji su se cijelo vijek nadahnjivali kanjonima Morača i Mrtvice. Ako te kulture vremena budu potopljene, bit će potopljeno, odnosno besmišljeno i njihovo djelo. Pogledajte ove raskošne prizore. Pogledajte ove raskošne prizore na kojima su reprodukcije dijela, vidite dijela Vuka Radovića i Nikole Vujoševića. To su, dakle, dijela nadahnuta kanjonom Morače, a Vuko Radović je govorio kada sam na Obonskoj obali, ja mislim i slikamo. A evo, pogledajte i ovdje nekolika prizora iz ove monografije Nikole Vujoševića. Dakle, samo zbog dijela ova dva značajna umjetnika, a nekoj zbog svega ostalo, prijedjelo bi poštediti Moračko-Rovačke planje. Na kraju, ostvarenje projekta elektrana na Moraču bila bi nadnesena hidrobomba od pola milijarde kubika vode na potovicu, te bi u slučaju nova plana zbog zemljotresa i izlivanja vještačkih jezera na Moraču, glavni grad Crne Gore sa njegovih 4 miliona žitelja bio zbrisan sa lica zemlje. Slične tragedije su se desile niz puta u Evropi i Aziji, počevši čuvenom tragedijom grada Trežisa u francuskim Primorskim Alpima decembra 1959. Nego da ne drugi, sasvim je jasno da se ostvarenje projekta elektrana na Morači ide u mnogo struki zločin protiv prirode i civilizacije na crnogorskom evropskom prostoru. Međutim, makoliko ta stvar bila očina, a koliko se iznosili već skoro 4 stoljeća, razlozi, sve smisleniji jedan od drugoga protiv potoka Morače, vlast se sve više utvrđuje u svom potopiteljskom naumu, so da to više nije stvar ni razvoja, niti uopšte razuma, već stvar golog inata. Recimo, događaj pucanja brana uslijed zemljotresa i izlivanja vještačkih jezera na rijeci Jangtze-Kiang u Kini u maju 2008. Te evakuacija miliona ljudi nizvodno nije nimalo zabrinuo niti podstakao zagovornike potopa da se zamisle šta bi bilo s potovicom u slučaju
Morače, ne bi li se Morača ne samo spasila, nego što prije uvrstila i najviša dobra čovječanstva na veliki ponos i slavu Morače, Crne Gore i čitavog carstva. Hvala. U Evropi više da zabane sa 4 jadne elektrane koje mogu i drugije da grade i osmaku Morače ne rade. Sa nama je večeras i profesor dr. Milo Mrkić. Ja imam obavezu da zahvalim gospodinu Ćiriliću što me prepoznao u svojoj poslanici kao saborca za odbranu Morače. Ja sam imao zadovoljstvo da ne u još jednoj ističnoj situaciji na vođenju njegove knjige Odbrana od Morače, svoje vremena vojske. I evo, večeras sa zadovoljstvom se svoj razgovor da par minuta potrošim svoje besede na ovu temu. Ono što je kome uradio za Moraču, mislim da je jedno zaista poštovanja i on je rekao uz akademika Vlakovića da je radio dosta od toga da se rezultat danas još Morača nije potopljena, nego da je još jedna zavrtana u procesu. Meni je večeras hendikep što ja sam stručnjak u oblasti, inače profesor sam po vokaciji sam hidroenergetičar, profesor hidroenergetike na Mašarskom fakultetu skoro 30 godina i sam učenja s generacijama u oblasti. I nažalost, u zadnjih 20 godina ja sam se rekao u idu u Albuji i za nove sve priče. Ja sam večeras tražio temu da nađem da vam dosadno sa pričama, da ostanem opet u temi i da dam doprinos ove večeri, pošto je ovdje formalno na temi je pomoćnik gdje sama te koji se reče. Ja nijesam profesije i zato ću ja smišljajući kako da tu bude najkritičniji, da upravo predstavi sebe u smislu ovoj kako mi osnovuje, kao on je ni prepoznao i pogledam kao saborca, svog saborca na ovom poslu. Ja sam zadnjih 10 godina malo intenzivnije sam bavio kao profesor univerzitetski, naravno u svoje ime, nije sam izolovan sam bio i od akademije nauka, privrede i od formalnih institucija. I ja sam negdje još početkom 2003. godine uspio izašao prvi put u javnosti sa tezom alternativa Morače. Znači, moja je odbrana Morače, ja nisam je branio pjesmom, ali ja sam je branio na drugi način i u tom kontekstu bih ja nekako izložio svoje večeras priču. Znači, ja sam branio Moraču alternativama, ukazujući na mogućnosti drugih alternativa, optimalnih alternativa za Crnu Goru u odnosu na branju Morače. I uspio sam negdje u početku 2003. godine da u državnom istupu, ne znam ova tehnika hoće li tako me može pratiti. Ja sam u državnom istupu uspio 2. marta 2003. godine da objavim zahvaljujući usluzi od novinara, da prvi put u javnosti saopštim to rešenje i zagovaranje hidroenergetskog sistema Zeti umjesto Morače. Mi danas na Zeti Crna Gora, na Zeti i na Pivi ima 2 energetska objekta visoke snage, ima na Pivi HE Pilo 360 MW, na HE na Zeti ima 370 MW i ta objekta do dana danas nisu projektno završeni. Otapanjem realizacijom ovog objekta velike društvene su tadašnje štete napravljene. Recimo, ja sam Ničićanin, izgradnju HE Perujica, što polje teritorija od jezera. Perujica je rodila željezaru, željezara je rodila HE Liverović je potopio
da je žrtva za HPV-u tada platila Crna Gora jednu žrtvu. Nešto slično ponovili su HPV. Urađena je HPV da svi ste tu još više pozvani i blokijali na tu temu. I umjesto da se tada objekt, recimo HPV sam danas radi sa projektovanja na 370 MW, ona objektivno radi, ima ograničenje na svega 250 MW zadnjih 20-30 godina. HPV sam HPV nije završila, nije izvedena po projektnom rješenju, ostala je bez kompenzacionog bazena, tako da i to ne riješio pitanje projekta. Ja sam probao, koristeći autoritet nekakav struke i nauke, da ukažem na ta rješenja i da upozorim nadležne institucije i ljude da se optimalno rješenje traži na tom modelu. U zadnje vrijeme vidim, ima podršku, taj model nešto dobro ima podršku, posebno u najnovije vrijeme od predstavnika pokreta za promjene. Meni je žao što večeras nije sagovornik ovdje predviđeni sagovornik moj profesor Branko Rabrović. Ja sam se nekako prigodio da mi zajednički malo pričamo tu priču, ali evo, ne znam koji ću njega večeras nema. Prema tome da kažem, poslije pojavljivanja u pobjede ja sam obratio se i formalno, onda je bila aktualna jedna agenda, koja je vlada tražila da se u smislu te agende pozovu svi koji imaju nešto da kažu. U Crnoj Gori su obično pričaje, evo kritikuju opozicije, kritikuju ovi, kritikuju a ne nude rješenje. Ja sam ispostavio tu priču i ponudio rješenje i obratio se i formalno predsjedniku vlade tadašnje i današnje predsjedniku. Opet se istom pričom se obracio, zagovaram se jednu pivu i predlažem da se to rješenje apsolutno kao alternativno rješenje. Nije bilo odgovor na tu temu, ja sam još jednom imao priliku da se u Akademiji nauka na tu temu iskažem i održam predavanje u Akademiji nauka na temu Zeta piva i tamo sam registrovao tu ideju. I eto, to je bila ta priča. Poslije te ideje išao sam i drugom alternativom HMO. Vi znate da mi u Bilječnom jezeru imamo skoro 300 miliona kubika naše vode. Imamo odliku zapravo koju sutra i trebalo bezbjedi visoka vrednost od 285 metara. I mislim, namjerno 40 godina unazad, taj potencijal od 300 godina na visini od 400 metara od Andrejeva na 275, nijesmo pokazali nikak interes da ga koristimo i upravo ja sam otvorio iz arhive i tu ideju. Ideja nije moja, ideja je iz Republike Srpske od profesora mojih kolega, profesora Dićević i profesora Milanovića. Ja jednostavno tu ideju sam iz arhive izvrglavao i ovdje našao. I imao sam priliku da i preko vijesti i dana i pobjede i tu ideju saopštim javnosti. Eto, to je moj metod bio borbe kao saborca promjene Krstića. Šta se desilo? To je bilo sve u fazi kad su donošena strategija energetska 25. prostorni plan i tako dalje. Međutim, pored sve te priče, naravno, ja nisam vidio učesnik i u vodoprijedu i osnovi rekordi i tako dalje. Znači, imao sam šansu da u svoje ime i nastupao smo se rekli iz publike. Država je proglasila razvojni projekt Morače i usvojila kao državni razvojni projekt. Ja sam i tada, nije sam se predao što se kaže,
I tada sam ja pravio rješenje akademika Vlahovića. To je moj saradnik, mi smo sarađivali na projektu Peručice. I da kažem, vi znate, Rovčan je Moračanin, akademik Vlahović koji je pred kraj karijere vratio se na novu koncepciju hidroelektrana Moračin i on je zagovarao rješenje sa Kajan Revom kotom 206. Znači, sad da razmišljate, ovaj kotom 285 je sad zvanična kotom Reva, ona je, znači, uvijek ovo manastirsko uporište. Kotom 206 je, filozofija je Vlahovića bila da se Morača ostane u koritu, da se ne potapa magistrala Kovača Podgorica i praktično da se ne potopi ni jedan poljoprivredno dobro, ni jedna gradska kuća, ni voćnjak i tako dalje. I to rješenje ja otprilike sam opet u javnosti brani, ja radim 10-15 godina, to dosta priče može na klubu da se ne treba svata moja pokušaj. Eto, zadnje moje pojavljivanje je bilo, ja sam uspio da prvi put vlasti, to je bila Bečićima jedno savjetovanje Socijaldemokratske partije, oni su meni pozvali da kažem šta mislim da ovu temu. Ministar Lazović je potpredsjednik taj poziv i ja sam uspio da iskoristim i tu priliku da saopštim i da pravim ideju. Znači, šta je moja teza? Ako moramo da Morača nije prioritet, ja mogu da pravim tu tezu najjačim stručnjacima u crnogorskim institucijama. Nije prioritet, nije to optimalna alternativa, ali ako je to državni projekt, ako je to, ajde kao je spas Crne Gore, ne znam, to su drugi trebali dokažu drugi efekte tog rješenja, onda ja zagovaram rješenje o Vlahoviću. I ja sam uspio na tučku, onda sam predložio Drago Jelde da sluša, da se ovdje prisutni kolega gospodin Andrija sa svojom ekipom, pa može biti interesno za njegovu priču. Znači, ja sam tada zagovaram sljedeće rješenje. Pošto je u koncesijom makro ostala opet varijanta 1, koja je dobila šamare, što je Klomen rekao u javnoj raspravi. I negdje u medijima su postavljeni utisak da je i to ministara jednog i drugog, da su oni odustali od varijante 1. Ali šta se dešava? Poslije javne rasprave na tu varijantu 1 opet, to je kod toga 8.5, opet ostavljaju propisni čitavu u naslovu akta, idu na rešenje 250, sa kvotom 250, a kvotom 250 šta rešava? Ona rešava problem klizišta Đurđevine, jer Đurđevina u čitavom fazi projektovanja ovog rešenja. Đurđevina je uvijek ostala ne tretirana, ne apsolvirana u tom poslu. E sad, poslije ove galame, što bih rekao iz javne diskusije, oni su sašli na kvotu 250. Ali koji se zvezdu prije? Prije se zvezdu to rešenje potapa 9 km magistrale Podgorica-Kovačin. I sad ispada da je manastir spašen, ide se ta kvota 250, to je dole gde je Sveti Gora udara. To je korito Morače na profilu Sveti Gora. Ali to rešenje potapa 9 km magistralu Podgorica. I sad zamislite kako su spasili Žan Morač. Zamislite manastir Moraču bez magistrale Podgorica-Kovačin. Znači, do manastira morali vjerojatno dolaziti ili preko Matoševa ili ne znam koji će putovali da onda izmisle da se izmesti preko Beđere, ne znam kako će kombinacija ne moguće. Evo, to je rešenje. Ja sam imam priliku na ovom ustavu mitropolije da čujem poziciju našeg mitropolita. On brani to rešenje, tu koncepciju da se ne potapa 5 magistrala. Ja mislim da su najbolje evropska rešenja da najbolje direktive evropske ne dozvoljavaju potapanje infrastrukture ni putne ni bilo kakve infrastrukture, no potom to će vidjeti da li je to tako. I ja sam iskoristio i predložio kolegu gospodin iz SDP-a da branimo rešenje, pošto je u trećoj alineji koncesionom aktu data mogućnost da koncesionari daju alternativno rešenje. Ovo ne obična priča da imate koncesionom akt sa mogućnost 6 tekstujućih rešenja. Međutim, zakon o koncesijama uslovlja da se prvo tekstujuće rešenje mora apsolvirati, pa tek onda da se ide na koncesionom akt, pa na tom tekstujućem rešenju da se radi detaljni plan, strateška procena, režim sredini i tako dalje. No, da ne otvaramo tu priču, znači, ostala mi je jedina ta mogućnost da koncesionarima formalno preporučimo da ovo rešenje akademika Vlahovića za njih idu sutra u ponudu za ovo rešenje. Eto, ne bih ja više ostavljao raspoložen da govorim na bilo koje pitanje vezano ovu temu. Evo,
još jednom hvala i vama i hvala Konenu na povjerenju da mi prepoznao kao saborca za podršku. Sa nama je večeras Marijan Budo Simonović. Kad sam čuo da je Konen Bećirović objavio svoju poemu o Morači, nisam bio ni malo iznenađen. Više sam iznenađen što se ona nije već odavno pojavila, znajući koliko je taj čovjek posvećen Morači, da već gotovo 40 godina ne čini drugo važnije u životu od borbe za spas i očuvanje Morače. Nije to naravno čudno, jer on je potekao na izvor Morače i kao niko osjetio svu njenu ljepotu i draž, svu njenu veličinu. Zato ga treba i razumjeti, zato treba i razumjeti otkud u ovakvom jednom krhkom čovjeku toliko snage i upornosti da na svim stranama brani tu ljepotu. Nije sam iznenađen što se ova knjiga pojavila ni zbog toga što Konen Bećirović potiče iz jednog gnijezda, što je brat Radovana Bećirovića, što je potekao iz tog uskočkog gnijezda iz kojega je potekao najveći bar naše epske poezije. Ja neću naravno govoriti šire o ovoj poemi, prepuštam da sami pročitate ovih skoro 420 stihova, da vidite kakav je to pjesnički apel, vapaj za spas ove ljepote. Ja hoću još nešto da kažem o tome da li smo mi uopšte svjesni kakvu ljepotu imamo i šta možemo izgubiti ako se ostvari taj pakleni naum da se grade te hidrocentrale na Morači. 7. oktobra ove godine išao sam na Trmanje. Sutradan sam krenuo na put u Argentinu, pa je trebalo da snimim gore na Trmanju neke zidine i odnesem nekim našim ljudima koji su odatle stigli u Južnu Ameriku, stigli i tamo za vječnost ostali, a ostalo njihovo potomstvo koje pojma nema gdje je to Trmanje, gdje su Rovca, gdje je Morača. Putovao sam tog ranog jutra, prelijepog ranog jutra, tom, kako je jednom Zvuko Đurko rekao, najljepšom avenijom u Crnoj Gori, koju bi, kaže, bilo bi smrtni grijeh doći u Crnu Goru, a ne vidjeti tu aveniju. Putovao sam, dakle, tog jutra tom avenijom, a ona u magli. To je ona uobičajena jesenja magla koja legne u korito Morače, posebno u tom dijelu Rovaca, odnosno sela Međuriječja, i sjetio sam se kakva li bi magla prekrila i Rovca i kompletan kanjon kada bi on bio potpuno ispunjen vodom, ako je sada, kad je Morača tako plitka, zelena i bistra, tolika magla prekrila Rovca, odnosno Međuriječje. To je ono što mnogi ljudi zaslijepljeni nekim sitnim šićarom zaboravljaju, što zaboravljaju kakvu bismo ljepotu izgubili i kakve sve znamenitosti ostavili u tom mraku. Ja sam, eto, kako Konen reče, nedavno napisao tu knjigu o tragediji na mostu Pjenavac i moram priznati da se posle svega toga, posle tog 8-godišnjeg istraživanja u meni pojavio dodatni bunt protiv onih koji nisu našli za shodno da i posle 50 godina postave makar jednu ploču i kažu da je na tom mostu poginulo 25 graditelja, da je njih 20-ak ostalo za vječnost
invalidi, da je poginulo ukupno 67 ljudi na tom velikom gradilištu, na tom čuvenom gradilištu za koje su mnogi vjerovali da je prosto nemoguće tuda probiti put. I sad da završimo započetu priču o mom putu u Rovca i potom u Argentinu. Zahvaljujući mom prijatelju Višku Seliću, otišao sam sa Trmanja na ivicu kanjona Morače, da odozgo vidim Moraču, da napravim nekoliko snimaka i odnesem tim nesretnim, rekao bih, ipak ljudima koji nikad nisu vidjeli tu ljepotu. Teško mi je da dočaram, da vam kažem njihovo čuđenje, njihove suze kad su vidjeli tu bistru rijeku, oni koji žive na obali Parane, odnosno Rio de la Plate, treće rijeke na svijetu, čije je ušće šire od Jadranskog mora. Rijeke Mutljaga, koja nikad nije bistra. Možete misliti ljude koji nikad nisu vidjeli bistru vodu, nisu vidjeli rijeku sa koje se mirno može piti sem u vrijeme onih lučinskih plima, a mi se sad pripremili da ispregrađujemo tu rijeku i da je izgubimo za sva vremena. Samo onaj ko vidi Paranu ili neku od takvih rijeka, ko vidi te nepregledne prostore koji pate zbog nedostatka vode, mogu shvatiti u kakve se mi opasnosti upuštamo, šta mi hoćemo da uništimo i žrtvujemo. Tih tričavih 600 ili, kako oni tvrde, 700 miliona kilovata struje, kažem tričavih, zato što je to zaista jedna tolika sitnica, zbog tih 600-700 miliona kilovata žrtvovati tu ljepotu, vjerujem da nam potomstvo to neće oprostiti. I ja još jednom odavde apelujem da se svi pridružimo, da svi postanemo komneni i da stanemo na put jednom takvom suludom naumu. Ja na kraju hoću da izrazim uvjerenje i nadu da do toga ipak neće doći, da će pobijediti ekonomija. Ja sam nedavno, a vjerujem i neki od vas, čuo jednog od ljudi koji se bavi trgovinom strujom, koji se bavi poslovima vezanim za struju, odnosno za proizvodnju i prodaju struje Vuka Hamovića. Čuo sam njegovu izjavu oko sistema hidrocentrala na Morači. On nije baš rekao da je to glupost, da je to bacanje para u bezdanicu. Rekao je pristojno da je taj projekat na ivici ekonomske isplativosti. Rekao je u stvari da nema toga ko je spreman da baci toliko para, oni su rekli 700 miliona evra, a vi znate da svaki projekat je bar puta 2, a u ovom slučaju sigurno puta 2, jer svi mi koji smo laici za to znamo da se sa 100-ak miliona ne može napraviti 20 km novog puta kroz Platije i obezbijediti Morački manastir i još uz to napraviti i povezati 140 km lokalnih puteva. Ali da ne upuštamo se, nije ovo večeras prilika da previše govorimo o ovim temama, ja vas pozivam da pročitate ovu pjesničku poslanicu Komnena Bečirovića, da svima nama to bude podstrek, da u svakoj prilici jasno, javno i otvoreno kažemo jesmo mi i za napredak, jesmo mi i za prosperitet ovog društva i ove države, ali u svemu tome moramo praviti selekciju i birati od zla ono manje. Hvala vam što ste me saslušali. A kada je reći drugo spomenuo brata Radovana Bečirovića, ja mislim da je prigodno
smo se otvorili zahvaljujući našem bratu Bogdanu Pečeviću. Uskladno s Evanđeljom
iz knjige koju večeras promovišemo. Sa nama su večeras i pjesnice. Budimir Duban. Ja ću vam čitati pjesmu iz svoje knjige Skadarske elegije, Branioci manastira Blače. Zahvaljujem se Anu Beciroviću što nas je okupio. Spadam u onaj klub pjesnika koji smo prije 20 godina također kad je najavljeno odavljanje Morača se okupili i svak na svoj način pokušali da to zaustavimo, to zlo. Ljubezni vitezi i mili preci, zemaljski ratnici Arhangela Mihajla, odbranili ste od Agarijana, proroka ili i njegovog hranitelja Gavra. Antokratora i njegovu matično se od sina Voznjeva odbranili ste. Lozu svetorodnu Nemanića, koja je ovdje glicu zametnula, a na nebu plodom počinula, od ognjene krvnje dugne odbranili ste. Svoje zemljo vrijeme kao zlatnu nit u razvoj bezvremeni udjenuli ste. Da ne prospu putiju, iščupaju jezik zvonu, odsjetnu šaku kojom se krsti, prevežu grlo iz kojeg se molitva izvija, pjevače ova ste učutali. Nadjačan je talak i žuborom Svetogore, tog izvora živonosnog, tog slušnog branitelja svete melodije i hranitelja svete loze. No, ljubezni vitezi, koji nas gledate ozgo, iz nebeskog tabora Arhangelova, pritecite nam u pomoć da svetimo od samih sebe. Veći Vuković. Ko je spalio biblioteku? Tada to se neće samo na tome završiti. Spalio slovo koje je znalo sve o nama. Tada to se ne može ničim završiti. Spaljena riječ, slična onoj spaljenoj na Vračaru, to je ista vatra. Koliko ljeta odorno iz manastira nijesu govoreni pozglasi u slavu godine. Žuraiba silveta slova u mantiju još se muči u planu. Ači Višnji. Pomaže Bog. Domaće Komenija i česnika bratski, mati brate. Ono sam sretan što smo prije nekoliko dana Morači nakon noći dočekao sa našim prijateljima, Dučićima i Rusima. I vrlo sam srećan što me posluša da me ide baviti na ovo mjestu i pomoćno. Moja radost je time kompletnija, jer ti noćas i noćas sa vladom naših svjedočiš da bi oni potopili Moraču da ne bi Komena Bečevića i da ne bi ove poslanice, a u svjetlosti 180 godina kako se uspije naš svijet, Petar Cetinski, nekoliko poslavi naša srpska crkva i naša srca, ljudska vredi se počistiti kroz ovu knjigu, zbog čega je pored svega toga on tako velik. Pa zato što je
postavio toliko poslanica koji su sjajni, nasilni temelji sve onome što ova zla vlast još želi da satne. Ova vlast treba govoriti, visi moraju da govore i dopada mi se mnogo na stihije iz tvoje knjige. Pomene, čutanje ti ništa ne vrijedi. Ti se ovo nema pisima, ali Boga mi malo. Put je veliko kritikova tvoje poslanica, treba dobro da nam uđe i u naše predsjedniče i moramo prestati da čutimo. Mi moramo krenuti da naglas mislimo, a ako šta samo misliti, onda moramo to pokazati. Ako god neće nagorom nema, ako ga muško srce ne oprema, kome opšte dobro nije milo, nek ide i sretno. To kaže Ermin Ban, Radovan Većinović. Šta je ovo evo neko doba gde su muška srca oplatjala? Ja mislim da nešto previše čutljivo ima u srpskom rodu danas, jer nikad kao danas mi nismo, naš rod nije čutao i nikad nije toliko poraza doživljavao. Pa ne možemo mi više reći, to nam se dešava od naše, to nije naše. Ovo što sada je nad nama, ovaj potok morački čini italijanska i crnogorska mafija. I to moramo jasno i naglas reći, pa ako treba svaki od nas, koliko nas ima, koji štujemo i molimo se Svetom Savi, svaki kamen u ruku i na moraču da branimo, ako ne možemo kao ljudi i argumentovano, stručno i ljudski svakako pokazati da se to ne može raditi, da se glas naroda mora čuti, onda moramo znati šta nam je delati. Mi ne smijemo dozvoliti da nas potapaju. Sa potapanjem morača, oni potapaju nas. Oni potapaju manastir morački, oni potapaju srpsku u Crnoj Gori. To je apsolutno tačno i to ne Većinoviću. Hvala ti što nam pisam ovu poslanicu piscima, što nas opomenu, što i meni izašlo da kaže nešto malo onoga pred ovom našom čutnjom koja ništa ne vrijedi. Umjesto molitve se Savi, ja ću na kraju kazati jedan svoj sonet. Tron Svetog Save. Sveti, svevječni srpski Sava, svjetlosti Gospodom data, koje vrijeme nema sata, sveoče, svih naših slava, izbavitelju sveg svoga roda, nebeski svjetlosni snope, svaka ti se priješ, nebu Boge, tvoja tajna, zemljom roda. Ostavi sjaj kraljevstva, oca, pohitan krizi monaka vrla, prepoznao dakle, odvede sila za svetogorskog pregaoca, tamo gdje se nebesa uče, tamo gdje se uki i ne uki, Srbi uče. Pomozimo se. Prvi potok je bio na našim prostorima, na rijeci Trebišnici, pa na Drini, pa na Bili. Zato ću vam kazivati moje stihove posvećene Trebišnici. Noć u dolini Trebišnice. Dugo se otimala rijeka od novih varvara, dugo su je bogami davili i učili. U vrijeme neke bezgodne vlasti rijeka samu sebe i vremenu prepuštena i kamenom prirodni čuvana, uzidana. A najljepša dolina je bila dolina manastirima Sutraše. Sva protkana čistotom svoga blaženog sopstvenog doma, tiho, najtiše tekla i ugala do posljednjih godina življenja. Prvo su željezničku prugu uskoga kolosijeka proglasili nevaljano za čeljad, pa i za stok. A prljava kiša godinama je padala
poplave su nam dolazile, neko i niko i nege zacrtano. Dirigovana trajna mračna odluka. Neko na zapadu odlučio, smrtna presuda nad Rijekom se mora izvršiti isključivo potom. I prvo začepiti betonskim čepom maticu Rijeke, lako će obale nestati, a onda ćemo još lakše je odluči i konačno ubiti. I ubiti Rijeku. Samo potom i potom. I ubiše Žižak Rovka i nesta oko Trebišnice, nesta i moj Lukavac, moj Zaliv, moja Luka, nesta moj Talac. U izgubljenoj Lokvi, u tek izrodjenoj Močvari, uguraše Kupotin, u ponore, nove ponore, nove jame i potopiše moju Rijeku, ubiše moju Rijeku, ubiše Rijeku Trebišnicu. Slavko Živković. Braneći Moračkog potopa, pomnem Decirović brani i moja mala đačka sjećanja na Moraču svoj zavičaj. Blagodareći mu sve to što radi, pročitati pjesmu posvećenu svojoj djeci, koju sam napisao, prisjećajući se prvih đačkih dana u manastiru Morač. Vraćam se preko 40 jeseni od računara do računanja. Bilo je najljepše, blago meni, od učitelja i od majke. U snu mi gori ugnjara stara i đačke ozeble prste kravi, dok vjetar s prozorom razgovara, čudne neke crteže pravi. Preda i sunđe, kao da gledam, na tabli slova neka kriva, vidi ga, nema još ni 7, a već igra šah i pliva. Raspust ne može u mjestu da stane. Žuljaju prve cipele nove, a izlaze bjegu, jer ih brane iz mokve, iz bašte Kirilove. Preko 40 brzih godina, kako da me neki usud tjera, na putu sretan sva 3 sina između Bračke i Lasera. A za ćerku, šta da vam pišem, visoke škole uči ona, po cijel dan ta lekcije mišem i ni da mrdne bez telefona. Znamo da bude tu priču staru, taj jasni, kratki spomenak đački, pisa na novom računaru, Krešmira Slavko Dija Moračka. Neven Milaković. Časni oče, braćo i sestre u Hristu i srcu pomaže Bog ti Bog. Pjesmu koju ću pročitati posvetio sam Komnenu Bećeroviću, neumornom i beskompromisnom borcu za pravdu istinu. Čovjeku koji nam ne dozvoljava da zaboravimo i da se pomirimo, da pristanemo, da nestanemo, koji svih ovih minulih decenija zida kapelu Vladičinu, a raziđuje sramne brane i ustave kojima hoće da nas ubrazde, da nas slome i zaustave, da nam toke skinu, a samare stave. Posvećujem pjesmu čuvaru Orlovog krša i svakog krša po kojem je Srbin hodio, jer i poslije nas će nekog biti. Moramo nešto ostaviti, ili vrevač vojstva i slave stare, ili smravne pare i gospodare.
prkos. Žure i tebe da zaustave, da ne moračaš divna ka moru, no da te okuju, zaključaju po mater tvoju, po Crnu Goru. Plaši ih ko se sputati ne da, ko teče slobodno mimo brazde, pa sa prezrenjem bare gleda što njinim nečovještom mazde. Eto ti tvrde koji u sinđire, ko koliko juče slavnoj kapeli, zato ti šalju uhode žbire. Sužaj se tuđem jarnu veseli, vjeku i slavna rijeku ropstvu prkoseći, mojem će